klavir i uporedo uči da svira bas gitaru. Voli da peva i osvajala je prve nagrade na BDF-u i Šulistar takmičenju. Kao solista, a i kao muzičar u bendovima. Trenira odbojku i voli da se druži. Od kada je čula profesora Avramova da peva Miris bagrema, ta je pesma postala hit u domu Lovaševih, a profesor Avramov njen omiljeni pevač i primaš. Dakle, Amadea Lovaš. Molim jedan aplauz. Mm-hmm.